kuumɛ morai ke self ke me yadit take a report mi chicken lat ne mene respond ni jan ka jakane kuumɛ ne dial kuumɛ spelayo international community so jo me be rar ka right now me bekon lingwas mene gwasme shiram kel ka ke charwach ka jo dan chalar gwasme ni jo mu nyudo kenen nobody should dictate us tell rami de ko kep ko bom keri podan chalat ajene tell rami de ko kep ko bom e ko de ne mal de ne nok wouldn't kon me ran SPLM secretary general chale doctor a call Paul coded agenda na ban lingwas me kuma na chalat ani gorno jin be nyani ko ken ko biya take more information gatin ko lat ko diene no ngum le rode re wi ka so Sudan wonna re mala ke wonna re kori ke ngum lat kuma me rai ke selbe ke miya di jamono ken chaga de dictate ke teram de ka jogono wiane ke tayenen ka ngai ken no South Sudan e dum ne dial chi dum dien ka rodien kan kon wen yam ka report me an wala shanga jan dang ro widero ka pay ba dek ron ken dang ro yen dang ro bakal ba report me bana jeling ka ta dana chepen ka jam ka jo machalat gwasa me jen wude me la de jen wone ne en general Dr. Akol Pokordit ajene ne ajene South Sudan charge de dictate ke charge de kap ko bom en ti la jor jo mbe ka ja ajene South Sudan should not be dictated to by foreign government menchalat ajene South Sudan charge de dictate ke charge de jogono were ne ke chi international community ki international partner teta ngamal ke 2018 peace agreement awude me jene cha ka de jokono South Sudan we je ke we ka do me shajen chela no jene tel do mi mo me de ko kep ka ja awude me jen secretary general ka ruling SPLM ki Sudan People Liberation Movement SPLM a lot of Joe make a Friday. And on a Jenny, a warning me be a prison self became yadit. A Jenny, she queen self became yadit and I jugo nene. A Jenny cha which all that chabaka bomb no jintene kamal. I call poor codit, Jens of Sudan. Should take ownership of the country political affair. Jen mitem la roda da last young South Sudan. Me South Sudan chala no bet kamal and South Sudan there take kamal. Me South Sudan la no che bet kamal che de take kamal. So agenda South Sudan they decide how to move. Do dan den awon yam kaja. Agenda beyond transitional arrangement. Me cha thank 2018 peace agreement. I call Paul coded agenda male dan cha thank 2018 peace agreement. Agenda tell a lot. A generation decided on one yam, then they were one yam until 2018 peace agreement. So, Michel Kaname, Nen Conm. Oh, a latanat, chicken are going to tear mal medeben. Komugor Kamala talk chicken rajame chicken and delat. So, tell you that Guasaman, a general. The time has come when we have to assume national ownership of our country, of our political affair. Ajana che gwate ben ko bukondo ran banaje kef siasa edundan anything edundan but kwala kevdi ka kan South Sudanese kula tegariya ko ki teka corona and political affair ladamo alaga kengang no mute kamnen dangro ko teramre ye ngumla to gan la labe la gori yara din mabiye kula breach gori en mi data so international community chikana ladno they will bring peace ka South Sudan chicken conflict ke ter dan chito yana kapchong yukonen ko ter talk ke 2018 talk 2013 and then chwa mal chajo thank 2018 peace agreement akanen nan 2018 peace agreement mo ka kon larmo eno bajalat so shanen tana lalia karudien gwada dan kan ngajino take minen kana so chi dieriken ko dong de koder to kina de kelu they don't care about that dieriken ka communicate kan kon dan de we kaka millat kan no cha de lar no mala bere wi ka South Sudan ne menyo de janeti ti chike jimala
chicken to go ramlaro icha South Sudan charge they dictate South Sudan direct let kamana gore we mean darama mo chamal cheluk ke chamal chegor so ramone shiran mala mugoran mal by the way la ja gore George chana joro ling mandan chalat gwasame manager ling be man chalara to assume the national ownership of our country, of our political affairs. We should not be dictated on what to do with this country. We don't dictate others, and nobody should dictate us. The future of this country lies in our hands, and in the hands of the SPLM mainly. So a job shouldn't me shalinga would a me ram kel kanitan kone shagoro temal medevin ko jala secretary general ko office of self kim yadi me la de mishit kana mo ko re ma mishit kana mo ko je to beno sha ko de dictate ke te ram de go jogo no yen na me la jenana so en kuumɛ la rel gani je ka katet a changa je jin powerful enough ko chira den chi gor ngebe no rara na mo tie ne kan lang bom der je ka je you know ajen ku la ne ala kuumɛ doctor machar ko jara me dane tan mal ana ka koy lo idien chikan goro bikan mal bikan lat ka duo mu gwane jen you know ko chikan goro te garik de talk but wuda me menen kone rajene logo na mal dane cha tanya doctor machar ko en revitalize peace agreement tan kan je te che joy lora ba tan kan je adak machar kan e kir makana tan right now de yen gujeno so dan der tekamal de tekamal so kuje moni ala dak machar jaram dane la robi mal beben jaram dane la do malabe men mi tame jaram dan la mal ban mi cha dak machar cha yene tere si gen and then jikan gujeno de ay kan bugu wonyam kan cha ramadan yer kumdien cha yen so dak machar kan tele dech so jen kul tigar wayne dialtine an kuma selu ke mi yadi de kanena tina bungut ka transitional government yes transitional government teram gore ka kume ni dial but de selu ke mi yadi nang naten transitional government la ja form ko be kan rival ketin kon ne de kon te tere kamiken ba horol gwat kele men mi chimna na gor ka chaje jak jen agreement dan naten but ka jo chala de kan gwas me ne selu ke mi yadi yo de no tele mi shale mal so mal be benedi ka waro ken lat kan de chit kitene a George international community mat kan ka dak machar ngai kan gwano South Sudanese gor kan mal they need peace gor kan unity gor kan ob South Sudan ba je developed bis woj bagwa but wal kum self kem yadi chikan goro te mal medeben chikan gor South Sudan der te kamal so jen different na mon so jo chala de wude me nyul jeno telemission le mal mo gor kana. So what do you think? So min nang ya jok ko woni nga chato be kuumɛ SPLA ayo ti kon men chala wude shal kame nathaniel yet kon ling la ja jojen woni na chinere jaken December 22nd 2026 national election gentle mission election janete ne ke de ki Equatoria tine ke de ki United State tine ke de ki Jonglei tine ke de ka panal nyonodi janemu wosalu ke mi yadi we woniam bene tik ne di tob ne ke activate ke be corporate work so ngai kon dial kon burden lot of course ni bar ngeje so ne me de la je report dan de yen link man chala ko self ke mi yadit e kan ne cha ka de dictate ite ka mal mo ben kon point da ba ko je decide no bi mal ben but be kan ko decide de je shaman ci to ka panal shaling agwelek force dan ngas kan right now she can look no back integrate into SSPDF cha jaro len cha na kan haroz ka dang jok so jen dan le rode no